Wapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Hadin ba kajela Meghalaya jongi kalayo ya kisan kundai ngut ki MLA shaka indor bar thawan kajela. Na prengine ki MLA ki don ki balarim bat ki don ru ki badang thamai ne dei gasin ka baningkong ban yo yu kjat ahin bar thawan kajela. Na prengine kisan kundai ngut ki MLA ki badai ki senrang ki don ru lai ngut ki MLA ki badai ki kenthei. Kini ki kenthop yai Dr. Marcel Amparin Lingdo ibadai MLA na East Shillong Khandreu constituency na parti NBP ibadan ru ha kalyang sansyar. Ikong Santa Mary Shela MLA na Sutunga Saipung constituency East Jaintia Hill district na parti NPP ibadan lang ru ha kalyang sansyar. Ka Miani di Shira ka Badairu ka Khun jong Unongilam ka Trinamool Congress TMC Umukul Sangma ka MLA jong ka Ampati constituency South West Garo Hill district. Kabadan ru hakal yang persya rengkar bat ukupa jong ka Dr. Mukul Sangma. Kumta kumbalong haki wepat kijela kari India ka jela Meghalaya ru kadon ya kini ki MLA maniasat yadai laga jong ka constituency bat ya ka jela hi borok kawai. Kamtam kini ki MLA kin peiru ya kijing sya ban ben ki kenthei haka imlang kasalang hapo ka jela Meghalaya.